tla ke boe ke go dumedise moreetsi yo o rategang. Re bale mmogo lentswe la Modimo lekwalong la ga Johana wa bo 10 temana ya 11 go ya bo 18. Yona e balega ka tsela e ga re e buisa. Setlhogo sa ditaba se re Jesu ke kgoro ya lesaka le modisa. Temana ya bo 11 ke nna modisa yo molemo. Modisa yo molemo o beela dinku bophelo jwa gage. Yo e leng morapiwa e se modisa, yo dinku e seng tsa gage. Fa a bona phiri e tla, o tlogela dinku a tshabe. Phiri e di tshware e di fele e di falatse. Yo o rapilweng o a tshaba ka e le morapiwa, mme a sa kgathalele dinku. Ke nna modisa yo molemo, ke itse tsame ebile ke itsewe ke tsame. Jaaka rara a nkitse le nna ke itse rara, ke bile ke beela dinku bophelo jwa me. Ke na le dinku di sele tse e seng tsa lesaka le tsona ke tshwanetse go di tsisa. Di tla utlwa lentswe la me, mme e tla nna letsomane le le lengwe fela le modisa a le mongwe fela. E re ka nna ke neela botshelo jwa me gore ke be ke botse gape, ke ka mo rara a nthatang. Ga go ope yo o ka bo nkamogang, ke nna ke bo neelang ka bogame. Ke na le thata go bo neela, ke bile ke na le thata go bo tseya gape. Taolo e ke e amogetse mo go rre. Seo ke lefoko lentswe la Modimo. Dijo di a bola, diaparo di a kgagoga. Amen. Mamedi ya rategang, gompieno re kopana le mantswe, lesaka le modisa wa dinku. Kreste o re ke ene kgoro ya lesaka. Yo ba ba tlileng pele ga gage ke magodu. Ene yo sa tseneng ka kgoro ya lesaka le ena ke legodu. O boa gape a tla go rona a re ene dinku tsa gage o di neela bophelo. Mamedi ya rategang, modisa ya molemo ga a kgathale. Ga nku e le nngwe e tswa tseleng, o a e latela. Kreste o re di teng dinku tse e seng tsa lesaka la gage, fela le tsona dinku tseo o tshwanetse go ilo di batla di tsene ka lesaka la kgoro. Ke mang yo ka go neelang ka bophelo ba gage, wa seke wa mo leboga? Bamamedi ba rategang, Kreste mmogo le nna tumelong, a re tseneng ka lesaka la dinku, re beng ba dinku le letsomane le le lengwe fela le modisa a le mongwe fela, e bong Jesu Kreste. O re dinku tsa gage o ya di tseba le tsona di a mo itse, jaaka a itse rara le rara a mo itse. Ka moo ke a go kgwetlha tsala yaka gore re beng ba morena, re mo dirileng ka dinako tsotlhe. Gobaneng o re swetse sefapanong, a neelana ka bophelo ba gage. Ke gopola ga Modimo a botsa gore nka roma mang lefatsheng, o re roma nna morena ke ye go ba swela dibe. Ka ba ka gopola setshwantsho sa nku e timetseng. E re Bebele monga nku eo ga a fitlha mo lesakeng la gage, a bona go sena nku e nngwe e shotang, ga a ka robala. O ile a tsamaya a yo batla nku ele. Ga a tla ka yone a nna boitumelo mo go ene. Kreste o boa a bua gape a re modisi yo o rapilweng ga a kgathalele dinku tsa gage.
ga phiri e tla o a tshaba, ga ana taba gore go sala go etsagalang ko morago. Fela Keresete ene ga a tshabe, o a di swela, o a di tlhabanela. Ka jalo batswadi ba ka, a re beng ba letsomane le le lengwe fela la Modisa a le mongwe fela e bong Jesu Kreste. Seo ke mantswe a Modimo a Morena a le boloke gongwe le gongwe ko le leng ko teng, a le phatsimitse sefatlhego sa gage. Amen. Re ka rapela. Modimo o matla botlhe, rara wa legodimo, re a go leboga ntata ntse gore babaletse o re bolokile. E ba Modisa ya molemo go rona, o seke wa re felelwa ke pelo. Tsweletsa Modimo, o bontshe maatla a gago gore nku tseo di sele le tsone di kgone go boela mo sakeng la gago. Tshegofatsa botlhe Modimo wa ka ba utlwileng mantswe yana, o tsene ka gare ga dipelo tsa bone, o ba boloke. Amen.